gurupe ya furaha ni furaha, uri umushumba turi kumwe haraza kusobanura. Ariko ebana Imana ibashyigikire, mvuge ngo Imana ibahe umugisha. We kutaragitegura ngo tuzane se bwana emerereka niyo bavuga ngo urukwavu ni akantu kapfe kuzemere ko ruzi kwiruka. Gurupe ya furaha itwicaje hano umwanya tuganira ku ijambo ry'Imana. Dusanga ijambo ry'Imana twasanze mu butumwa bwa Yesu Kristo bwanditswe na Matayo igice cya 25 ngo Yesu yajyaga yicaza abigishwa be akabacira umugani. Ajya kubacira umugani rero yagira ngo ababwire kugaruka kwe uko kuzaba kumeze. Umuntu wese wakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, wese umwemera nk'umwami n'umukiza, agaragara nk'umugeni utegereje Yesu, azaza ari umukwe. Ariko mu yandi magambo dufite sheri witwa Jesus. Ariko ngo data bukwe ninde mwana? Ni Imana iguha umugisha. Ndakujomba irindazi mwana. Ndamuguriye biti nibuka yuko utagendana phone. Ariko irindazi mugira kantine. Ndakujomba ikirindazi. Twese ubu dufite sheri wacu yitwa Jesus. Sahungirira gutya Jesus data bukwe rero akaba Imana. Haleluya. Yesu ashimwe. Harimo abantu babiri rero, ngo harimo umuntu w'umubabiloni waje kumwakira. Bibiliya yamwise ngo ni umukobwa w'umupapa. Neno umuntu usobanutse yamwise ngo ni umukobwa w'iki w'umunyabwenge. Ndaza kuvuga ibintu 5 bari bahuriyeho. Ijambo rya mbere ngo bose bari abakobwa. Mwasomye nta mufiyemeri wari urimo, bose bari inkumi. Jambo rya kabiri ngo bose bari bategereje. Mwabyumvishe? Jambo rya gatatu ngo bose batwaye amatabaza. Jambo rya kane ngo bose barahunikiriye mwana. Narinzi yuko wenda abanyabwenge batahunikire, ko Bibiliya yavuze ngo ari abapfapfa barahunikiriye n'abanyabwenge bagira gute barahunikira. Ijambo rya gatanu ngo bose barasinzire. Nagize ubwoba. Abanyabwenge abo ngo barasinziriye mwana. Ndikubitekereza rero nasanze ntawe utasinzira. Kandi ikibazo si ugusinzira, n'ikibazo si ukuyoba kuko hayobo wari ufatiyeho. N'ikibazo si ugutsitara hatsitaraga uwagenda. Ikibazo si ukuryama n'ubundi haryama wari uhagaze. Kandi natangaye nta muhanga mu kuryama. Avuga ngo nge ndangije kwiga i Butare, reka ndyame nk'abanyabutare. Abantu bose baryama. Umupirati utwara indege na wa munyonzi umanukana igare hano hepfo bose baryama. Motari n'utwaye bisi ya Volcano baryama. Umufundi n'umuyede, ngo hano mwiga ubufundi mwana. Umufundi n'umusudire muryama. Bimenyetso byo kuryama ni bimwe, n'ukugona. Kandi ugona mu kinyabupfura. Ugati mvuye kwiga mu Bwongereza, reka ngone mu Cyongereza. Ndebera ukwenye mbaza ngo mwana ugona mu Gishinwa. Abantu bose bagona. Muri cyarere muri kirovani tugiye gusengera. Icyo umuntu yaryamanye n'icyo akanguka